ongawutholile umsebenzi, kunomuntu ohlezi lapha emva kwethu ongayitholile ingane, kunomuntu ohluleka ngokwenza umndeni ahlezi nawo, kodwa ulapha endlini. Lo muntu sithi akathembe kuJehova, sithi akathembe kuShembe. Lo muntu simnika ithemba. Funda la. Uma kwintando kaThixo, uma kuukuthi intando kaThixo ithi dlule ezintweni ngaphambi kokuba ube nobufakazi ukuthi lo Shembe simkhonzayo uThixo, sizoza ukuthi kuzokwenzakala. kuhle ukuba nihlupheke. Ake singakusaba ukuhlupheka Nazareth, ngoba ngesinye isikhathi ngeke ukwazi ukuguqa la ufakaze wena ungakazi uhlupheke. Ukhulume nami nginenhlupheko, ngihluphekile ungakazi uhlupheke. Kodwa ngentando kaNkulunkulu, makuthi kuyintando kaNkulunkulu akusisi senzo somuntu ukuthi uhlupheke, ukuthi ulala ungadlile, kodwa uma kuyintando kaNkulunkulu ngokwenza okulungileyo. uyazi ukuthi ufanele ukuthi ngoba uyahlupheka kunezinto ezixakile, kunotshwayelo okulumayo, kunamazeza akulumayo, kodwa ulapha endlini wenza okulungileyo ngokuza phambi kaNkulunkulu, uzokhonza uNkulunkulu, uzokuzwa izwi likaNkulunkulu noma zikuluma izinto zinjalo, wenza okulungileyo. Kunokuba nihlupheke ngokwenza okubi. Kunokuthi uhlupheke kanti usuhamba ebusuku ngiyangeza ukuthi wagijela imfene, ngazi uma nala eThekwini yagijelwa lapha ngakithi kunesiqiwe, zikhona ke imfene ziyagijela. Ngenzela ukuthi umuntu meya ngakithi azi ukuthi ngelile ngohlangana nomuntu egibela imfene, kodwa ningasho ukuthi kwasho mina. Kodwa ngizama ukuthi ungakwenzi okubi bese ukhala ngokuhlupheka kanti wena ohlupha abantu kanti nawe uyahlupheka. Ngake ngasebenza lapha eMtateni Mvangeni, sebenza khona umsebenzi wami wokuqala, ngasebenza emkhunjini. Ngake ngenza umlungu ekhuluma isiZulu, wathi mfana kaJele uyahlupha umuntu ehlupheka. Lolo thando olungafi, ingane ukuthi uhlezi la endlini igange uyishaye manje ijikele ngale mva kwenu, isikhohli ukuthi kade igange futhi isikhohli ukuthi kade uyishaye. Nathi kuma siphila singamakholwa kufuneka wazi ukuthi izinto izokuluma la uzosithela ngale uthola uShembe, sokukhamba sesihlangana nawe usuhleka ngapha usumhle. Ngizokhuluma ngoba ngila eThekwini, ngeke ngahlala lapha eThekwini iminyaka eyishumi. Ngafika eThekwini Mvangeni ngina 18 years. Kade ngiqeda nje isikole. Sesiyaphuma ke bengihlala lapha eTehese hostel. Ngihlala nensizwe engizalayo. Uma abasebenza ebusuku bebuya namathikithi esitimela bezolala, thina sithatha amathikithi siyofesa. Kanjalo. Yena ilanga siyahamba ngenzela wena ukuthi unganyakaze. Yabona manje ungasanyakazi phela manje.
Umusi uze wafika phambi kaShembe ngabusanyakazi. Siyaphuma ke sithatha amathikithi ke sisizwa ke siphikelele besifesa lapha empilo lapha eDrydock uma ushona le. Sifesa lapha. Waze kuqhamuka umlungu ngelinye ilanga waqhamuka neveni enensizwa ngemuva wafika washo isingisi wathi ngaze I'm looking for bana sakhumbula ngoba ngangengezwa ngathi kuthiwa. Hase siwakhipha amapasi sasaphatha la amapasi la. Sawajikjela lapha evenini sibaningi. Sawajikjela lapha evenini azakugcwala lamapasi. Kanti umlungu ufuna umuntu oyedwa. Uthe suku umlungu wayethatha ipasi lengaphezulu insizwa lengemuva yawadudulela phansi onke lamapasi ayinqwaba. Ngalelo langa sawuthola umsebenzi kodwa kwakuukucinga amapasi ethu. Ucinga lapha manje amapasi na usabona ukuthi lolo lijikjele ekuqala ejele kuzothathwe lakhe ekuqala lali ngaphansi. Kwathi lo jikjele lokugcina kwencosholo ladudulela phansi sawacinga amapasi azaxebhuka manje. Wasuka umlungu wahamba nalomuntu amfunayo. Kodwa ngiya kuwe ekutheni ngelinye ilanga bayafika fesila ngikhuluma ngobuhlungu bokufesa. Ngiyabona umuntu ongaza fesa uyawubona umsebenzi nje sewutholile. Uyaqhefeleka umuntu ongakaza fesa. Umsebenzi mase utholile uyaqhefeleka. Kanti umuntu ohluphekela umsebenzi. Hey. Siyazi insizwa ziyafesa kunedwala elikhulu nje kunaleli elikhulu idwala leli lapha. Bafika abanye badlala ukhasini ngapha. Abanye badlala amadayisi ngapha. Kufesiwe phela sekujwayelwe nasekuyaziwana lapha. Siwani bani usuka pho nayi mina ngisuka enkandla wena usuka phi nayi mina ngisuka eMatatiyela sekudlala ukhasini khona. Kube nensizwa nje yodwa efika nje nefika iqhwakelele lapha edwaleni besibuka lapha esangweni kwamkashi. Afika phuma umlungu. Afika thatho ngapha kwedwala, athatho ngapha kwedwala, athatho phambi kwedwala, athatho ngemuva bangene basebenza. Kubhidlize kwentamba amabuyelo emakhaya. Ushembe ngasipha lolo luthando olungafi ingane ukuthi uhlezi la endlini igange uyishaye manje ijikele ngale mva kwendlu isikhohli ukuthi kathi igange futhi isikhohli ukuthi kathi uyishaya nathi kuma siphila singamakholwa ufuneka wazi ukuthi izinto izokuluma la uzosithela ngale uthola ushembe sokuqhama sesihlangana nawe usuhleka ngapha usumhle ngizokhuluma ngoba ngila eThekwini ngike ngahlala lapha eThekwini iminyaka e10 ngafika eThekwini imvangeli ngina 18 years kade ngiqeda nje isikole sesiyaphuma ke bengihlala lapha eTehese hostel ngihlala nensizwe engizalayo uma abasebenza ebusuku bebuya namathikithi estimela bezolala thina sithatha amathikithi siyofesa kanjalo yena ilanga siyahamba ngensela wena ukuthi unganyakaze yabona manje ungabusanyakazi phela manje umusi uze wafika phambi kaShembe ngabusanyakazi. Siyaphuma ke sithatha amathikithi ke sisizwa ke siphikelele besifesa lapha empilo lapha eDrydock uma ushona le sifesa lapha. Waze kuqhamuka umlungu ngelinye ilanga waqhamuka neveni enensizwa ngemuva wafika washo isingisi wathi ngaze I'm looking for bana sakhumbula ngoba ngangengezwa ngathi kuthiwa. Hase siwakhipha amapasi sasaphatha la amapasi la. Sawajikjela lapha evenini sibaningi. Sawajikjela lapha evenini azakugcwala lamapasi. Kanti umlungu ufuna umuntu oyedwa. Uthe suku umlungu wayethatha ipasi lengaphezulu insizwa lengemuva yawadudulela phansi onke lamapasi ayinqwaba. Ngalelo langa sawuthola umsebenzi kodwa kwakuukucinga amapasi ethu. Ucinga lapha manje amapasi na usabona ukuthi lolo lijikjele ekuqala ejele kuzothathwe lakhe ekuqala lali ngaphansi. Kwathi lo jikjele lokugcina kwencosholo ladudulela phansi sawacinga amapasi azaxebhuka manje. Wasuka umlungu wahamba nalomuntu amfunayo. Kodwa ngiya kuwe ekutheni ngelinye ilanga bayafika fesila ngikhuluma ngobuhlungu bokufesa. Ngiyabona umuntu ongaza fesa uyawubona umsebenzi nje sewutholile. Uyaqhefeleka umuntu ongakaza fesa. Umsebenzi mase utholile uyaqhefeleka. Kanti umuntu ohluphekela umsebenzi. Hey. Siyazi insizwa ziyafesa kunedwala elikhulu nje kunaleli elikhulu idwala leli lapha. Bafika abanye badlala ukhasini ngapha. Abanye badlala amadayisi ngapha. Kufesiwe phela sekujwayelwe nasekuyaziwana lapha. Siwani bani usuka pho nayi mina ngisuka enkandla wena usuka phi nayi mina ngisuka eMatatiyela sekudlala ukhasini khona. Kube nensizwa nje yodwa efika nje nefika iqhwakelele lapha edwaleni besibuka lapha esangweni kwamkashi. Afika phuma umlungu. Afika thatho ngapha kwedwala, athatho ngapha kwedwala, athatho phambi kwedwala, athatho ngemuva bangene basebenza. Kubhidlize kwentamba amabuyelo emakhaya.
aphinde kubuye ngakusasa lento izifike nje ithi edwaleni layo ifike ihlale lapha edwaleni afika umlungu athatha ababili nje lapha kulabo abadlala ukhasini ayiyeke nje kanje ubhidli kokubuya emakhaya laya ngokuyithemba laphela kulomuntu uthemba ngelinye ilanga washintsha iposition uthe suka uma kufika ngelinye ilanga wasuka lapha edwaleni wancika la eduze kwabakhasini wasefika nje umfanyana wayiphumela esikoleni waqhokela edwaleni wathi mayifika umlungu wathi ngifuna umuntu ohlala lapha edwaleni wathi ayime ngedolo umuntu kahle nangu umuntu osedwaleni wathatha lo wangena emsebenzini umusuze walapha endlini wasuka edwaleni ngoba uNkulunkulu uzokufica lapha uma ngabe ngasakufica lapha uzothatha omunye umuntu amen ya amen ya amen Philip 4 ivesi lika9 angizukuba mude ngizothi ungasuka edwaleni uyabona leli dwale libusheleleze lushembe shelelela uphinde ukhuphuke uyohlala edwaleni lakho ngoba ushembe ukulinde edwaleni lakho nezinto zakho lezi ezingalungile ushembe uzoyilungisa uhleze edwaleni ufuna ukuthi umusa ula endlini noma ngabe utwayi uthiwa uyabangwa ubangwa zidlalo ngeza sekhaya komama neza sekhaya kogogo neza ushembe uyeza kuleyo ndaba hlala edwaleni uyazi ushembe uzoyilungisa le ndaba hlala kulidwala sizofundisana leyo nto lapha endlini namhlanje ukuthi ushembe lo unyazi wezulu usilinde ukulinde wena edwaleni lakho uma ukwashifta wahlala omunye umuntu isibusiso sakho sothathwa ngomunye umuntu funda lokho elifundileyo yabo nje namhlanje emvangeli ngizosho isifundo nje sisodwa asisuke edwaleni leni kwamkeleyo uma ukuthi uyakwamukela ukuthi uzohlala edwaleni leni kuzileyo uma wake wezwa kungena omunye umgcotsha lapha endlini wathi ungasuka edwaleni leni kubonileyo uma ubona umuntu emhlabeni ohluphe udlula ushembe wama ushembe 13 years bebemgijimise inkantolo ushembe wayenika thina izinto sihleze emadwaleni bayamgijimisa ngapha abafuna bewushembe thina sinikhomba ukuthi ushembe wayiqaqa amafindo ngapha bona bamgijimise wama ushembe wathi mpo wena yini ezokwenza ungahlala edwaleni Malusi namhlanje unenhlahla ongazi uyibona ngoba namhlanje kusho ukuthi akufanele kube nesabathe lizokuphutha ngoba idwala lakho uzofika selinomunye umuntu umula phendlini ngisho abathi ingubo emhlophe kwayigqoke kodwa akenge malunguzela abantu kunedwala lami likulaba abantu abaguqa lapha eduze komgwaqo akenge ngiyobheka ukuthi idwala lami ushemba kakayibeki into yamkhona ungavumi kube khona izinto ezizokuhlukanisa noshemba ungavumi kube khona into ezokwenza